President Museveni araganisa ko arikuza kwatiraho Honorable Mary Karoro Okurutu okumuhagira omukutungura Ntabiko Craft Center obwe barukwakira President abantabiko Craft Center eyatandikirwa umuhabuzi wa President Mary Karoro Okurutu nubo babandize kumwakira obwabiragira mu Rubushenyi. Mukuru w'ihanga nagira ngo naza kukwatanisa na Karoro okureba uko bahwera abantu okurabira mu kugarraho iby'ubuhangwa. Batangiye gusimbuka itwe Ntabiko Craft Center mu Rubushenyi twine ibintu birungi munonga wabano bikozesa ahakweshongora ahakuzina norebeji ombunyakare bakabagita dungu nojuhura wajireba dungu ombunyakare bakaba bageta nojireba nabageta dungu notera konka mbweno hati imwe mwena babyine mu birete henyini ahari Ntabiko Craft Center. Kandi nane ngoma arihezeze wazireba eze ngoma twine n'engoma empango zona ziriho ebyo kutaguriza ebyo bunyakare. President Museveni nagomeza munano rutaya y'urwe ubwa rwegesa uko abantu bakubasa kubingo bworo amakuraga gashakwa Sheikh Abdulatif.